Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti umunapas sa ti serye tayo italawas ana pauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Naimbag agsapam, Doktora Olivia. Agpapainit kagayam dito'y terasa. Anya ti bagam, Franco. Apay nga imasidag ka. Agmamaysa ka nga na nakatugaw dito'y terasa. Iso nga'y nasitgan ka. Anya ka di ti ibagam. Awan ni Edward ita. Nasiputak tay kotse na arimuar. Mapanager furniture shop? Olivia. Amom ka di ang sakitin na kam ko kini Edward. Anya? Inagaw na kakanyak. Saan asikat ti ay ayatek? Nudikat ni Edward. Amo na nga agayatakan ka. Ngambim malaat pailaang. Ada kami pa lang idi iti kolehyo. Agayan ayat kami. Uray pay. Kuma, saan na ka nga ingkalay sa Adagos? Franco, mabalin ka di. Lipata mo day tabanag. Kan ulitak manen nga ibagakan ka. Ni Edward ti ay ayatak. Olivia, ay ayatan ka. Ibatan na! Ma'am Olivia! Mr. Franco! Ninanakot mo mata ni Ma'am Olivia! Wala na, Gloria. Ngamin. Ay ayatak pailaang ni Doktora Olivia. Anya! Katsige. Ipulong mo latakin ni Edward tinakitam. Awan na niya man na kanyak. Ha! Di taka yun! Ma'am, nakitak tinapasamak. Inagkan inarakop na ka ni Sir Franco. Talaga abastos na dyan tao. Ipulong mo ka di ka ni Sir Edward. Saan na nana? No agipulong ako. Ang mga nudakdakas pa'y timapasamak. Ma'am Olivia, Diyak kayat nga aglaban da ka ni Edward. ay unay kat ngamin ni Sir Franco. Takas lag probokar. Wen nga ron. Ngam diyak kayat atutupan ni Edward ni Franco. Tama nga nudakdakas timapasamak. Ang kasanaw no kanayon nakaabastusan ni Sir Franco, ma'am. Diyak itulok nga ulitan na pa'y tinaramid na. Nasaysaya at salaangan no inkay laag na edan ka dagiti naganak mo, ma'am. Tapno awan ti mangriribok ka. Idi pa'y lang apang panunutak dayta, nana. Ngam, kasanon ni mama. Di ka agdanag. Adda akmat nga agserbikan kwa na. Sige, panunutak ana imbag tinaibagam, nana. Bong. Ada planok. Ket kasapulak titulong mo. Anya day tapos? Kayat ko nga agawan ni Olivia kini Edward. Ah. Ken kayat ko asyak tun ti mangimaton iti negosyo mi. Ha? Kat anya ti kayat mo nga ramidak, boss? Mang panunot ta iti nasayat nga ramidan ta. Tapno mapukaw ni Edward. Kat no kasta ti mapasama. Kapilitan, asyak tumaten ti mangimaton iti negosyo. Boss? Bakaten ni mama. Ken alakalaeng apagulimaken no kaskasano. Kayat mo asawan. Ipaknita ida, boss? Ariglado, boss. Basta dakilakit di, titangdan mo kanyak. Awan parikot. Ken igatangan kan tupay iti kotsem. Wow! Ayos, boss! Awan nga rod parikot!
Sir Franco, atuyan ti inumam adanom. Idi sumla ang di talamisan. Kahit panawan na kon. Kaya't kakasarita. Pangaasim ko matag singsingpet ka. Di mo ko madadaulan ti pamatagngain pa ay damadamkan ka. Apay ka di akasta akan na yun ti bagbagam kanyak, ha? Anya ko matibibiyang mo kanyak? Ket babaunan kalaan? Sipod ubing ka. Impatag ka. Siyak timang yawat iti amin na kasapulam. Timang laba iti kawas mo. Kan mangluto iti kanam. Anya nga ro ti serbi makatulong, no di mo aramidan dagita? Pinagadal na ka nga agpaiso da Madam Carla. Ngam di mo matiaplay ti inaadal mo. Tamakibarbar ka da kalatan. Makarang-rang ka, bakit? Panawan na kong ditoy. Ulitag, di mo sayangan ti pamatag nga impaaykan ka da Madam Carla. Edward, mabalin ka di asumurot ka lata iti sa di naman napapanak. Kas ko maiti mission. Uy na, awan parikot. Ken agure ka man? Adda ka di parikot? Ako ha, awan mo't kit di. Kayat ko la kadwa ka lata iti sa di naman apapanak. Ngagpapanijay clinic mo? Wen ko ma, numabalin. Olivia, ibagam ko man tipod na. Adda ka di pagbutbut ngam? Ni ka di Franco. Adda ka di madingi inaramid na kan ka? Awan, Edward. Namok nga gusto gayam kan ka ni Franco. Ingkalay saka. Kat dayta ti panggurguraan na kanyak. Edward. Ngam ibagam ko matipod na. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan. Nasayat matgarod no kasta. Dayja ataw. Uray ka na yun mi abagbagaan kini mama. Awan lata denggan na. Edward. Ngam kahit mo ka di jilangan balayo ti pagnaadan tayo. Saan, honey? Tadyak mo't kaya tapanawan tayo ti inam. Agliday lakit di, no pumanaw tayo dito eh. O sige. Sika nga rin ti makaamo, honey. Sige laan, iho. Admission kayo lang ta. Sa nabali, tadda at matamang kita itinegosyo tayo. Sige nga rin, mama. Ngam di kay madanagan. Kalpasan ti misyon, tumulong ak matlaan ka dagiti negosyo tayo. Awan parikot kanyak, iho. Kabailak pa'y nga imatunan dagiti furniture shop tayo. Sa nabali, tasan mo ta narigat ti trabaho. Sige nga rin, mama. Kahit no adda parikot, awagan dak kumadagos. Agyaman na kada kayo, Olivia. Edward. Tadta ti grupo yo agakadwami para iti mission ti simbaan tayo. Wen padre, awan parikot iti dayta. Agtitinulong tayo para iti mission. Kat kalpasan ti panagmisa tayo, ag-check up, kan agiwaras kami matan iti vitamina para kadagiti ubing iti daytoy a barangay. Andak lata katulungan nyo, padre. Pagyamanak iti apo. Tasaan ka lata mauma asumursurot ka na kami, Edward. Idinto tadda dagiti negosyo yo anasken apang ipaayam iti imatang mo. Sa nabale, padre. Kabalan pa'y ni mama nga imatunan. Kahit no di nanton kabalan, sakton timang sublat. Iso nga ita, tumulong ak pa lang iti misyon para iti pagsayatan dagiti kakabsat nga kasapulan. Agyaman akunay, Edward.
Rimaya ka tumulong kan ka dito furniture shop yo, abalayan. Total, awan mo't ar-aramidak. Di ka di tumulong iti negosyo yo. Ay nasanda ka kasapulan, Ijay. Kan, adamot ni abalayan mo fausto, Ijay, amang i-manage. Aduda, amabalin na nga ibaon, Ijay. Nasaya at nga ron, taimay ka. Tapno makapagsarsarita ta, abalayan. Kandi kagdanag, tasaan na ka mang disturbo ditoy. No di kat, tumulong nga, abalayan. O sige, sikat di makaam mo, abalayan. O sige, abalayan, agmerienda tapay. Di kagdanag ta sugar-free day ta inuman ta juice. Kan naibas day ta tinapay. Sige, abalayan. Kaya't ko launay day ta merienda. Mabalin ka din ngayon daw ka nga umay dito'y furniture shop. Tapay, abalayan. Ngamin, si kansabot ti swerte ita dito'y furniture shop ko. Ngamin, nakalako tayo iti sala set, dining set, kan furniture bed. Si kati swerte kita nga aldaw, abalayan. Kasta ka di, abalayan. Mala, bay ama, taumayak manan inton bigat. Oh, at tuyan ti merienda yo, sir, ma'am. Agyaman kami, Nana Glory. Agyaman kami, nana. Ni Eva, saan ka di pa'y asimang pa? Adan iti silid na, ma'am. Ar-aramiden na ti homework na. Nasaya at no kasta. Naala, agmerienda kayo, bayat ti panaginanayo. Amok anabannog kayo, anaggapo iti misyon yo. Sige, tay na kun agluto. Tahuston to, inton makainan na kayo. Mangan kayon taon. Sige, Nana. Nainbaglakit din. Tanaanos ni Nana Glory ababaunan. Nagagat pa'y. Kanayon pa'y anadalus to'y balay. Awan makunak iti trabaho na. Kanito mat siguron, tapnon na yunam ti sweldo na. Wen, kastamot ti pampanunutat. Ingaton ti sweldo na. Kan ikam iti bonus na. Anya kayong ngeten, mama? Apay ka di adiyo maitalag kanyak ti negosyo tayo. Uray jay may sala ko maabrans ti furniture shop. Iso lang ti imatunak. Aday ta ka manan, Franco. Day tamanan, ti ibagam kanya. Sakbayapin mo say day ti papa. Nasa una kanyak nga imatunak ti negosyo tayo. Ngamawan kasuratan apam matalgad. Asi ka ti mangimaton iti negosyo. Nasken ka di pay day ta, mama? Ay, saan amabalin nga italag ko kan ka ti negosyo, Franco? Taasino ti talaga niyo? Ni Edward? Kasta ngagpaiso. Gapo ka di ta iso ti podno anak yo. Kat may saak laang nga ampon. Kasano kumatalkan ka? Ada ka di gapuna atalkan ka, Franco? Awan pa nagtalakyo kanyak, tamay saak laang nga ampon. Saan akasta iho? Ngamday ta aramid mo. Kalikagumam nga imatunan ti negosyo. Ngamday talaang barkada ti ammom. Sige. Saan ako na makibarkada? Basta italakyon kanyak, dagiti negosyo tayo. Ipakitampay ti panagbalbalyo mo. Oh, nauma akon, mama. Kanayon latan, akas ta ti bagbagam kanyak. Franco, no kayat mo tinasaya at masakbayan, urno sampay ti biyag mo. Antay ta ti arak, boss. Anda pa yan pulutan at tinuno a karne. Sige. Danggayan nak nga uminom. Naimbaglangan, tado pa ti arak dito itagos ko, boss. Hangam, apay ka di kayat mo ti uminom ita, boss. Saan ka di nga da trabaho mita? Bong,
Imayak, tapno planuan tati kayat ko mapasamak. Ha? Sige, boss. Signal mo lang yan, Tiyor Orayak. Basta makaamukan, no kaano. Sige, boss. Namnamaam ngagbaligyak. Sige, Nana Glory. Rumwar kamin. Idagas mi pa ni Eva ije pagadalan da. Wen ma'am. Ay, wen gayam. Anya ka diti kayat yu asidaan inton malam, ma'am. Taiso ti ilutok. Makaammo kalatan no anya ti ilutom, Nana. Amumet asaan kami nga agpilpili iti sidaan. Basta si katinang luto. Agyaman ak no kasta, ma'am. Alangarod, Nana. Rumara kon. Imo na da Edward kan Eva ije garahe. Ay, wen ma'am. Inakon ijay kusina. I-check ko lang tibag ko. Ang mga nadamot na lipatak. Good morning, Doktora Olivia. Tsaklatan italtalak. Inakon. Oops. Aglisi ka itidalan ko. Takon! Daydayan. Napanan. Nagsayatan. Tanaagkakmanan ti bibig ni Olivia. Anya ka diti aramidam, Sir Franco. Nakita akti naramid mo ka ni Ma'am Olivia. Nakitam gayam. Sige, ipulong mo kin Edward. Apay ka di akas ti aramidam. Saan ka di amadanagan no maamuan ni Sir Edward? Abas-bastusam ni Ma'am Olivia. Saan na pa nang bastos ti kasjay, nana? No dikat. Panang iparik na kiti panagayat ko ken kuana. Sir Franco, saan anasaya at tikasta? Di mo ko madadaulan tinapintas a panaglalangan niyo a pamilya. Hoy! Di ka man makibiyang no di mo kaya't akabilan ka? Sipod maladaga kayo kan ni Sir Edward. Ang papaaya kun iti da ito'y a pamilya. Nakita ti panangipatagdakan ka. Kat? Anya kumait ha? Nasaya at dakan ka, Sir Franco. Isu nga agbalin ka kumamit a nasaya at atao. Sumardeng kan! Tano saan? Makaraman ka kanyak. Di mo sayangan tinapintas a masakbayan para ken ka, Huston! sir. Saya atam kit di tibiyag mo. Tapno agtultuloy tinasaliwanwan a panagbiag mo. Manakibiyang kalaunay itibiyag ko. Gaputa siyak tipudno nga inam. Anya? Nangag mo, Franco. Siyak tipudno nga inam. Anya ti aramiden ni Franco itinaibaga ni Nana Gloria. Papagayam, di uliwayan na denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami itingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigod nga agayat ni Franco kini Olivia, ngem ni Edward ti ay ayatan na. Nagkalaysada nga rod ket naragsak ti binangon da a pamilya.
Naglabas ti adu atawan, ngem kalkalikaguman lata ni Franco a matagikwa ni Olivia. Iti may sangal daw, kalaat ti panangagak na iti daytoy, ngem tinungpa ni Olivia. Binagbagaan met ni Nana Gloria a babaonanda, ngem tinungpa na tuy baket. Ita papagayam, adtuyan tituloy ti serye tayo ita lawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manakibiyang kalaunay iti biyago. Gaputa siyak ti pudno nga inam. Niya? Nangag mo, Franco. Siyak ti pudno nga inam. Ulbod! Hoy, ha? Sika, bakit? Sardangan nakman, ha? Awan babain mo. Ibagam kidin asikatipod no inak. Ha? Agraraman? Hindi masikugakan ka. Pinanawan naktipod no nga amam. Oh, Gaputa mas ay-ayatan na tibak nang amay sapay a girlfriend na. aniya? Nariribok ti panunot ko idi. Aging nga impas ngay ka. Katawan masnop a pagturong ak. Gaputa ulila akon adamang. Nagtala ka kiti amam. Nakunan ay kalay sanak. Ngam ulbud gayam. Aging nga nalagip ko ti mangidisukan ka. Iti sango ti gate na Madam Carla. Aniya? Nakitak anaragsakan ni Madam Carla nang ubakan ka. Nagaplaya ka babaw nanda. Taamok akasapulan na ti agaywan kan ka. Kat inawat daak. Saan? Saan apod no tayta? Nakitak, no kasano ti panangipatag na Ma'am Carla ken ka. Kat amom dayta. Pinagadalda ka. Kat pagyamanak dayta. Awan na sayaat nga aramid mo. Gaputa kwarta la ti adday ti panunot mo. Ti barkada mo. Huston! Sumordang kan! Saan na ka mamati iti bagbagam? Ti sweldo ka na, Madam Carla. Itad ko kan ka. Kat amom dayta. Ngamapan mulat tay barbarkada. Kat awan nagbalbaliwam nga aging gaita. Huston! Oh. Diyak kayaten amang nagtaan yaman nga ibagam. Franco, anak ko. Di na awagan it anak. Saan asikati inak? Agbalbaliw ka kuman. Tapno na saya at timasakmayam. Pag-aasim, anak. Kasano na ito yan? Naibagak matan ka ni Franco ti pudno. Asyak ti pudno nga inana. Ibaga na nga takan ni Madam Carla. Anyan to nga tatisawan ni Madam Carla kanyak. Nubilang laang. Ngam, amok, mawat anak ni Madam Carla. Kat ni Franco, sapay ko matag balbaliwan. Oray di nakbigbigan nga inana. Basta agbalbaliw ko man.
Kat panunutan natin na sayaat para iti masakbayan na. Kailiw ko matanda Lola Greta kan Lolo Fausto. Mami, Daddy. Di kagdanag anak. Tayin-tayon to sa rungkaran ita. Ijay tayon amaturog. Sana bale, tawan mo't sarak mo inton bigan. Angam kasanon ti klinik mo, honey. Sana bale, ada ni Doktora Bilen. Isupay lang ti makaam mo ijay. O sige, sika nga ro ti makamo. Mami, Daddy. Mabalin ka dingag na udag ijabalay da Lola Greta. Inton bakasyon. O sige, anak. Awan parikot iti dayta. Kaya't ko ngamin ang makaiayam manin ni Boyet. Kumusta nga tamutan ni Boyet? Makitam tumutlaeng inton makasangpet tayo ijay. Siguro, adda manin painting na nga ipakita na kanya. Kasta ka di, anak? Wan, Mami. Naglaingag pinta ni Boyet. Nagpipintas dagiti painting na. At tuyan tigatas mo, Madam Carla. Agyaman na, Glory. Katsi ka, iminom ka din iti gatas. Saan pa'y, Madam? Uminumak tulat ta. Inton sakbay amaturugak. Aginanakamatan, tarabiin. Wan, Madam. Ay, wan gayam. Saan nga agawid da, Ma'am Olivia, Madam? Nagawid da pa'y lang ijabalay da. Tamailiw ni Eva kadalolo ken lola na ijay. Wan, nagpakada da kanyak. Kad ni Franco, si Mangpat ka din. Saan pa'y, Madam? Ay, una yun day dya tao. Kastaratan ti aramid na. Kaya't nakano nga imatunan ti negosyo mi. Ngam, kasano amay talag ko kankwana. Kat kastamot ti aramid na. Day tala aggas-gastos ti aramidan na. Uray siyak, Madam. Binagbagaak. Pudno ang nakalpas iti panagadal na. Ngam, agpatingga kadilatan dita. Apay adi na itrabaho. Adamot oportunidad no kayat na. Imbagak pa'y at tumulong iti furniture shop. Ngabdi na kayat. Ti kayat na, iso ka no, ti mangi-manage. Madam, Ay, jak amo iti day tsaya tao. sapay kumata makaamiris, Madam. Kat agbalbaliw. Kumusta ti relasyon yung agasawa, iha? Awan mat parikot, papa. Bilibak matkan ka, Edward. Takanayon kalata sumursurot ka ni Olivia. Iti sa dino man apagmisyonan da. Wen mama, sana bale? Tanaragsakak met. Nang runa no kasta makitkitak ti kinaragsak dagiti income tultulungan. Ngam, amangan met no mabaybay am tinegosyo yo, iho. Saan mat papa? Nasayaat no kasta iho. Kahit pagyamanak ti Diyos. Damakitak, ti panangipatag mo iti anak mi. Kat makunak ang nagasat ni Olivia, gaputa sika tinakiasawaan na. Nagasat mat ni Edward kanyak, mama. Gaputa ay ayatak unay. Maragsakan na kada kayo adwa. Kat pagyamanan mi tada oras yo amang sarungkar kada kami. Wen papa? Saan mi amalipatan dayta? Nasayat lata ti taray ti negosyo tayo, mama. Dakkel lata ti mapaspastrek tayo. Wan iho, kat kasano. Kaya't mo ka din nga imatunan ti negosyo. Sige, mama. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Si kanti mangimaton dito negosyo tayo, tapno makainanaak matan. Sige, mama. Ngam ni Franco, amom kadya kayat na nga imatunan to'y furniture shop. Agraman dagiti branches tayo. Jack itulok akasta ti mapasamak, mama. Awan pa nagtalag ko kinkwana.
Ken, kasanuna ko mga imatunan, ti negosyo. No day talag barbarkada ti aramiden na. Ti kayat na pa'y nga rod, kat amin a negosyo tayo. Iso ka no ti mangimaton. Agbalbaliw pa nga umuna. Sakbay nga ikak iti imatunan na a negosyo. Nana Glory, ikan na kiti kwarta. Pangusaram iti kwarta. Basta ikanak iti kwarta. Sige. Itad ko kan katisweldok itabulan. Nayunam, kasapulak ti 50,000 pesos. Ha? Pangalaak nga iti kasta agatad. Katubutang ka Asino ti paguthangak ngay? Umutang ka kini mama. Naimbagkan ka. Tano umutang ka. Sigurado apautangan na ka. Ngam siyak. Pulos at dinakto ikan. Pangusaram iti kwarta, Franco. Di ka nagdamag pay. Ala, iremedyong ti 50,000 pesos taka sa pulak. Mapan kay jay furniture shop. Ta umutang ka kini mama. Sige, ikan kay ti utangab, Glory. Pasensya kan, madam. Takasapulan nga mintay kabagyak. When Glory, okay lang. Basta si ka. Agyamanak, madam. Mala, mabit lang. Tainak mangiruar iti kwarta. At iti kwarta kasapulam, Franco. Adamat gayam serbim abak-baketan. Mabalin ka di nga ibagam kanyak no pangusaram iti kwarta. Oh, saan nanaskan? Ala, sapay la ko mga rod, taramatam iti pagsayaatam. Pagsayata ka talaga, ti pangusarak. Ala nga rod, kat pangaasim ko man, taurnusam ti biyag mo. Aramatam ti kwarta kas pangrugyam, tapno may saganaam ti masakbayam. Adoy, ti pauna abayad ko kada kayo. Wow! Kwarta! Nasken nga agbaligi ka, Bong. Iti kasta, ited ko amin nga inkarik atangdan mo. Uwan, boss! Ariglado! Ipaknik dayjay nga, Edward. Kaya kayat ti mapaay. Iso alala ingam. Uwan, boss! Sigurado ngagbaligyak! Mami, mabalin ka tingag na udak pailang iti balay da Lola Greta. Kayat mo, ti agnaod ijay? Wan, mami. Sana bali, taksingsing putak ijay. Sige, anak. Pagsaritaan mi dayta ka ni dadim. Kan, as-asitag iji pagadalan. No iji di pag naudak, mami. Sige, anak. Awan parikot. Kinapudno na. Mabuta nga ka ni Uncle Franco, mami. Anya? Adda ka di madi nga inaramid na kan ka. Awan, mami. Ngam, mabuta nga kan kwa na. Sige. Ijay ka nga rudan balay da mama nga agnaad. Franco, agsarita taman. Oh, napay? Anya, ti bagam kanyak? Awan ka di ti planom at tumulong iti furniture shop. Kat day talat na nagbarbarkada ti ammo. Sana bali? Awan mo ti amok amadingar aramidak. Agtrabaho kakit DJ furniture shop. Iti kasta. Adda katulungak ijay. Katulungam? Kaya't mo asawan, sikan ti mangimaton iti furniture shop. Juan, iso ano mabalin? Umay ka tumulong ijay. Tapno makasurusuro ka. Tanya ti pangkunkunam kanya ka? Awan na muna? Ajak amo ang mangimaton iti negosyo? Basta umay ka ijay shop. Tapno makasuro ka.
Hello, boss. Adda kami dito'y nagpwestuan mi. Urayin mi lang ti kotse ni Edward. Agsipot kayo anaimbag. Amangan numapalabas yu ti kotsena. Wan, boss. Lalaingan nyo. Areglado, boss. Sige nga rotan, boss. Bye. Kakatwa. Agsipot kayo anaimbag. Nalabaga a kotse ti urayin tayo. Well, boss. Adda kayo anay balangan iti kalsada. Sa anak arumwar dito'y kotsek. Ang mga no delikado na ito'y. Naggapuan na ita kayo. No naggapo di tabantay. Awan mo ti pagilasinan ang natulid manipod di tabantay. Delikado na ito'y. Agbuelta ak. Bumaba ka dito, kotsem. Oh, Tanosan! Paltugan ta ka! delikado na ito'y. Rumuar ka! No di mo kayat, abuongan mi ti sarming tilugan mo! Rumwarak. Ngamnaskan asiputak ti garaw na. Anya ka diti bagayo? Nakapaturong ti paltugmikan ka. Iso di kag tignay iti di mi magustuhan. Umas asidek. Nukasta. Daytoy. Natinag ti paltog ko! Pinutak ka dagos. Nagalistukan. Pinidot mo adagos ti paltog ko. Kakadwa! Bagsulan niyo! Awan nagtigna iti dakes. Tanusan. Paltugan kayo amin. Loko. Kasta unay gaya mabutong mo. Ngam natured ka nga garamid iti kinadakes. Napunta na ka di? Saan? Ngam day tamuging mo ti punteriyak. No di ka agsaw iti pudno. Apay akayatak apatayan. Sige, ibagak ti no. Basta sa anak lakit di agudasan. Boss Franco, inawagan ka. Tayo baga ka nagbaligi kami, timparamid mo ka na kami. Nasaya at launay. Umay ka ita dito'y ayan ko, boss. Ibaga kan kano sa dino to'y ayan ko. Sige. Iba kang madagos. Umay ka dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak, itamat lang. Bye. Daytan, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco. Nasayat. Kita itati aramiden na. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Anya ti aramiden ni Franco. Tas saan ang nagbaligi iti plano na. Gagayem, di yu liwayan na dinggan tituloy ti seryeta yo itaalawas ana paulwan. Rehas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Umay kayo dito'y dana pasdak, boss. Dito'y amyanan. Sige. Umayak, itamat lang. Bye. At dayta, Edward. Umay dito'y ni Boss Franco. Nasayat. Kita itati aramidan na.
Tasan ang nagbaligi iti plano na. Boss Edward, pangasima, pakawan anak. Isublikan ka ti kwarta, nga imparsyal na kas bayad kanyak. Agulimak ka. Ikan na kumay ti waya-waya. Rukatan nak dito yung nangigalutam kanyak. Ipagarup mo siguro nga awan amok may papanitipan na kilabanan niya. Isuan natured ka amang gudas kanyak. Ni Boss Franco tinagkunagudasan ka, Boss Edward. Kan kunana pa'y, bakit kanon ni Mamayo? Kat nalakala apagulimakan. Kas nangig mo mait, itiintad ko kan ka cellphone ka. In record ko, iti na minsan ti saritaan may. Ta iti kanitaw asan nga agtong paliti ka rin ibutaktak ko ti kinapudnaw. Juan, agpada kayo at dakas. Dakas matlang ti panggap na kinimamayo, boss. Ngamin, kayat na asulwain ti kinabak nang yaw. Adda akon dito'y daan na pasdag. Naulimak dito'y. Ayan ni Bong. Magagaran ako na makaammo iti baligi na. Mapanak iti daya banda. Tiloko. Sa Ingatan dagiti, ma'am. Ah, Ket di ka tignay ti dakas. sino? Pulis kami! Pulis! Umay ka, kapkapan ka. Amangan no at armas mo. Anya ti kaya tasawon daytoy? Apo pulis, ni Boss Franco ti dadawolo mi. Iso ti mastermind iti pananggudas mi kumakin ni Boss Edward. Nangyagyo matin record ko asaritaan mi. Apay nyo adda ka pulisan ditoy. Ha? Sakbay asimbangpet ka. At dadan ditoy. Oh. Gagayem ko amin ida, Franco. Iso asan ka nga kibaltang nga agaramid iti dakas. Tamay sa laabilin ko katakwada. Dakis ka. Takrot? Ha! Inutil! Ha! Aglaban ta! No day tati kayat mo. Sumardeng ka. Nakarit ka lata, Franco. Awan utang mo anay baganakan. Ibatandak. Da kayo a pulis. Ha. Taglaban kami man, ididay tang Edward. Matay, numatay. Sumardeng ka kunak. Ha! Sige, Apo Polis. Ibatan nyo, taglaban kami. Oh. Sige. Gam di mo gamden ti aglipas. At dakas ka lang. Oh. Nakarit ka pa lang, Franco. Nagado kita sa umon. Nakarit ka. Ngam awan mo't gayam ka ba? Oh. Sige, gagayim ko, Apolis. Oo. Tiliwan nyo dahito at tao. Kasta tinapasamak, Mama. Ket adda itan ni Franco ijay pagbaludan. Dagiti gagayim ko, Apolis, ti makamuken kwanan ijay. Diyos ko. Anya ka di na ito'y nga inaramid ni Franco. Kaya't natagikwaan ti amin na kinabaknan tayo, Mama. Ken kayat na pa'y atagikwaan ti asawak. Taging ga ita. At dapay la panagayat na kina Olivia. Anya? Nagdakas talaga ni Franco. Agraman biyagyo. Kaya't na pa'y apukawan. Diyos ko. Franco, anak, Apay nga adda kayo. apay ang kastoy tinasubok mo. Anya tinagkurangakan ka. Impatag ka, kaspun nga anak ko, Franco. Wah. Amin na kayat mo, ipapaaymikan ka. Pinagadal na ka, kanasaya at tibiyag mo. Kami itilikodan dayta, pinanggap na kami apatayan. Pumanaw kayon. Franco, anak, anya tinabasunan ka
ka. Anya! Umanaw kayon! Umanaw kayon! Bilang ka ng taon kanyak. Impatag ka, Franco. Nga maapa. Ustad! Abay, anak ko! Una yan ni Franco. Una yan ti kinadakas na. Kasano no nagbaligi iti panggap na. Bayan tayo pa lang ni Franco iti pagbaludan. Anya day jay? Nana Glory? Adda kayo matgaham di taasidag. Anya tinapasama kada kayo. Tanaibatan niyo pa iti baso. Sir Edward, anya ti kayat asawan tinangag ko. Ni Franco, aday dya pagbaludan. Wala na. Apay, Sir Edward. Apay nga adda ni Franco dya pagbaludan. Anya ti madi nga inaramid na. Nana Glory? Apay anay balod ni Franco. Saan ang mabalin ang mabalod ni Franco? Saan? Nang rikang pakpailaang iji furniture shop. Awan kanas kong agtrabaho. Maawatan kayo, Mama. Nagsakit rik nak iho. Diyak maiwaksi iti panunot kan rik nak. Akasto'y tinaramid ni Franco. Huwag nga rod, Mama. Ngamtinas ka nita. Sana nagbaligi. Kanaday ta niya pagbaludan. Anak. Nasakit mat para kanyak ngayon pabalod ko. Ngamday tati may parbangkan ko na. Sana bale. Tabi nagakdag iti gagayim ko a pulis. Asan da kumadangran ni Franco. Ngamkit di, protektaran da. Agyan ni Franco iti pagbaludan. Aging gat makaamiris. Adto'y ti danom, Nana. Uminom kayo. Pagkalmaan nyo, tirik nayo. Nana. Ma'am Olivia. Maladingitan kayo kadi? Gaputa na ibalod ni Franco. Nana. Juan, maladingitan ako unay, Ma'am Olivia. Unay. Wala na. Maawatak. Gaputa sipod maladagada ka ni Edward. Kat da kayon tinangay aywan kadakwada. Ma'am Olivia. Ala, husto Nana. Di kay unay agladingit. Ni Franco. Kasjay ti maiparbangkan kuana. Ma'am Olivia. Husto Nana. Di kay unay agladingit. Glory. Anya tinagkurangan ka ni Franco. Apaya kastoy tinaramid na. Naimbaglaan ganta saan na nagbalik. Tanusaan. Malamlamayan kumaitan ni Edward. Nasakit dirignak. At imbilang ko nga anak. Kat kaya't na kami apatayan. Apay! Madam, nasakit man tiriknak. Nga daytay ti pagbalunan. Gamawan mabalin ko. Gaputadakas matgayam. Nakasaksakit kanyak, madam.
Wan, nakasaksakit launay. Maawatan ka, Glory. Agpadatang agladlatingit. Gapo iti dakas nga aramid ni Franco. Mapakawan niyo ka din ni Franco, madam. Anak ko ni Franco, Glory. Anak ko lata. Uray dakas ti aramid na. Madam. Kasta una iti panagsangit mo, Glory. Agyamanakan ka. Gaputan na patagkan ka ni Franco. Wan, madam. Napatag kanyak ni Franco. Napatag launay. Edward, ni Nana Glory, adda ijay terasa. Agsangsangit latta ijay. Maawatak no hapay nga gladingit ni Nana Glory. Nasakit para ken kuana, anay balod ni Franco. Wan nga ruhad, honey. Maawatak. Gaputasipod ubing kayo. Iso tinangay aywan kada kayo. Umay ka, mapanta ka sa sarita. Liwliwain ta. Saan ang mabalin, abaybayan ta. Mabalin mo lata mapansarong kara ni Franco ije pagbaludan, Nana. Ibagamlaang no kaano. Takuyo ganda ka, Nana. Awan mo tidakas na ngayon kasarong kara ni Franco, Nana. Sir Edward. Amin tayo kat malidayan, Nana Glory. Kayat ko sa rungkaran ni Franco. Nga uray siya lang timapan. Kabalak nga oray si siya lang, Ma'am Olivia. Sir Edward. O sige, Nana. Awagak tigayam ko a pulis. Tay pakaamok a sumarungkar ka ijay. Si kagayam tinako na ti pulis at dalaw ko. Juan, kumusta ka dito'y pagbalod? Apay ngay may ka. Anak! Ibagam tiga puna. No apay ngay may ka. Gaputa kayat ka makita. No awan ti importante nga ibagam. Mapalin mo ti pumanaw. Anak! Pumanaw kan! Kat di kan kayat amak kita bay! Franco, at damanan tayo pa di akanayon asumarongkarkan ka. Manong matsabulan nga umay nakasarsarongkaran. Owen, naanos ni Padre Santiago akanayon asumarongkar. Ken mangkasaba kada tayo. Huwag nga rod, Franco. Kat mamatiak iti pagbagan ha. Ngawan sa bale apagkamangan tayo. No din ni Jesus. At ay tantigayad. Ilukat ng tiri daw to yung selda. Sige, rumor kayon. At sa ngayon niyo. Naawatan niyo ka dito imbaga kakabsat ko. Wan, Padre. Mga padre, Well, Padre. agyaman kami unay, padre. Agyaman na tanaawatan niyo timbinglay ko kada kayo asa sa uti Diyos. Katsapay lakuma, tayaplayo iti biyagyo. Iti kasta, nasaya at timasakbayan niyo. Pampanunutak tayo na ibaga ni Padre. Ani Jesus, kat imay para kadagiti managbasol. Saan kat akadagiti nalintag? Wan, Franco.
Ket no si dadaan tayo kano sumurot ken Hesus. Nasken nga agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo. Ket bakawanan na tayo. Ken ugasan na, dagiti basbasol tayo. Ket agbalin tayo na abaro aparswa, iti imartang na. Husto kayo. Ket naamiris ko itan. Nalabit. Daytoy ti wagas ti Diyos para kanyak. Tapno agbalbaliwak. Juan, Franco, oray na kami. Nasken gaya may balod tayo. Sakbay nga awatin tayo ti Diyos, iti puso tayo. Husto kayo. Ng pagyamanan tayo. Tadalat ta silid iti kaunggan tayo. Tapno agamiris ket agbaliw. Katita, ituloy tayo tagsingsingpat. Ituloy tayo ti agbalbaliw. Nakasaritak ni Padre Santiago, Edward. Di mawasak iti simbaan itay. Kasta ka di, mama? Kanayon na sa rungkaran ni Franco, iti pagbaludan. Wen, mama. Kasta tinako na ni Padre. Kanayon na asarong karan ni Franco, tapno kasabaan na. Ket, madlaw kano ni Padre, anapod no ni Franco, iti panagbalbaliw na. Wen, mama. Kasta tinako na kanyak tigayem ko a pulis. Imbaga kadakwada, asanda ko mga itulok nga dadakes ang mapasama kini Franco iti pagbaludan. Agyaman ak iho. Ta itilikudan ti dakes nga aramid ni Franco, ket masaknan kalataken kwa na. Kabsat ko ni Franco, mama. Wen iho, kabsat mulat ta ni Franco, ket agpada kayo, anapatag kanya. Yak ninamnama. Nga da kayo amin itangal daw ti dalaw. Kumusta kan, Franco? Kumusta kan, Franco? Franco, anak, Mama, anak ko. agyamanak. Tasin narungkaran daklata. Kunak nalinipat da kon. Saan? Saan, Franco? Saan da ka alinipat? Mama, pakawanin da ko nga. Kaslamat ka na kayo, Edward. Olivia, pakawanin da ko nga. Itikinadakas ko. Lipatan tayong tinapalabas, Franco. Ketnam naman mi, ngagtultuloy ko mati panagbalbaliw mo. Aramidak na ito, Edward. Agyamanak. Nanapakawandak. Nanang, Oh, Franco, anak ko. nanang. Pakawanan na kumamat. Ikalik. Ituloy ko nagbalbaliw. Agyaman ako na, anak ko. Mama. Amoy ka din. Anina ng glory. Tipod no nga inak. Wen, Franco, Oh. amuin. Kat pangasim, tagsingsingpet ka di pagbaludan. Na- Taado kami nga agururay kan ka. Nangag mo ka ni timbaga ni Madam Marta, anak. Uwan nanang. Nangit ko. Napudnulakit iti panagbalbaliw mo. Oh. Nakasaganak amang ipagna iti iruruar mo. Oh. Edward. Ket ita, Nana Glory, kan mama, saan kayo kuman ngaglitay? Ta saan tayo anapukaw ni Franco? No di kat, nasarakan tayon. Akayat na asawan. Sabali ita ni Franco. Kaputamaisan abaro aparswa. Diyos ko. Agyaman ak unay.
Kat baliwan tayo timang rugi. Para itinaragragsak a pamilya tayo. Ditan papagayam at tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Rehas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Inikan biyag dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Teresa Kalay, Mary Ann Nalika, Virgie Paglay, Randy Castro, kento'y pagayam yo, Jonar Ributaso. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas, anapaulwan, self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Si kantumat ngamin. Ay, isukit din ti pinilim. Babairo mat nga roday di Marvin. Uray la agsusukot, dagiti babae na. Saan pa'y la makontento iti partner na? Adda akanayon ti reserbana. Ay, awanan bain at talaga dayjay a Marvin? Ay na, nagadumanan nga imbagam. Ay, pudno mo ti bagbagak Alawanan. Iso apang nga asim di mon pabayagan pa ti panagdaton ni Rico ken ka. Amok, ison ti dawan mo. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka, friend. Sa anak pa'y aredy para iti day tabanag. Kan may sa, awan pa'y planok ang maki-boyfriend. Naragsakak iti biyag ko ang kastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagiklaan ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, at the point mo, friend. Angam, saan kumamot akas tang agnanayon, Amok matkat, naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ipaayam tibagim iti sabali agundaway nga agayat. Basta, unaem tibagim. Husto ka, friend. Naidumduma at talaga tiragsak no unaan nga ayaten ti bagi, sakbay ti uray asino dita. Katwan mat. Ngamin, no ipaay mo amin a panagayat kan pamatag iti tao nga ayatam, sika ti ad-adda a masakitan, no bilang taagsina, wano agwin naswas kayo. Un nga rod. Kasta tinariknak idi imparik na ni Marvin asa anak kon nga importante kan kuana. Ngam at least, nakaibati mat iti adal iti biyag ko. Ay, nasaya at magta si mangput kan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Narabyanak. Adang amin na pananmi kinilisa agayim ko. Kasta ka day. Ay, saanan ang nakauray ni Rico? Iso anagawi doon. Wen nga rod, nanang, imawag ni ading doon na itay. Naibaga na nga imay ni Rico. Apay, talaga ka day, asaan ka nga interesado kan kuana? Saan mo't akas ta, nanang? Kaya't ko lang amon pa'y anaimbag ni Rico. Amok mati katatao na. Gaputag kakalugaran tayo. Ngam, Anya, anak ko. basta, nanang. Kaya't ko pa'y nga agam-amu kami anaimbag. Itikas ta, no bilang taaklunak to, sa anak nga agbabawi akas itinariknak, itinaglabas akaayan-ayat ko. Hey, unen, tigas to'y abiyag. Ay na, apa yun? Bigbigat mo't barbartek ka. Awan madala sir-serbi, tibiyag ko. Isong agbarta kaklatan. Aging gaam.
Malipatang ti agangas. Anya? Ay, unay kamutan, Marvin. Saan kumamot akas ta ti bagbagam, Apay nga minaya. Anyat parikot mo. Awan sa bali aparikot. Kan pampanunutat. No sana ni Rachel. Kayat ko. Kan desidido ak amak isinubyan kan kwa na. Ngam panag ko na ka. Awanan tinamnama. Ay, talaga nga awanan. Mm. Amom ka di nga agdat-daton ni Rico kan kwa na? Ha? Sino Rico? Je gwapong engineer? Wan. Amom gayam. Kat. Agayan ayat da ka din kan ni Rachel. Agdat-daton ko nak. Saan dapay nga agayan ayat? Kasta ka di. Sapay lakuma. Tasaan nga aklunan ni Rachel. Ha? Amok. Ngaging gayta. Siya pa'y lang ti ay ayatan na. Diyak lagi di itulo ka. Nga agayat iti sa bali. Ti babae nga inay ayat ko. Iti kasta unay. Rachel. Namuak ng agdat-daton ka no day Ariko kan ka. Anya itanog dat-daton kanya? Adda ka di parikot mo? Saan kumamat akas dati pa nagsasaom kanya ka? Unggayam. Imayak. Umayak agpakasi. Di na kumamat isukat iti sa bali. Ni, anya ka din day tang ibagbagang Marvin? Saan ka di anagwin na swastan? Manun abulan tinapalabas manipod nagbabae ka. Kan idipimanaw ka akas laawan anyaman na. Ngam ita, no agsasao ka, kunamatla no impatag kan inayatnak iti day di akan nito. Ha? Pinanawan nak gapo iti sabali a babae. Isa apang nga asim, tadi ka agpamarang akas laawan basol mo iti nagbanagan ti ayan ayat ta. Rachel. Kat itata na amuam nga adagdat-daton kanya. Di ka kuman makibiyang, gaputa na bayagan ang nagwin na swasta. Rachel, awan ti closure iti ayan ayata. Isu adi ka kumagsao iti kasta. Diyak laim pagarop, ati babaero akaskan ka, kat kasapulan payla ang ti closure. Idinto ta si kamat tinagbasol. Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Saanan amasapol pa'y ti closure ka data. Ngamin, umdasan di impakita kan impariknam kanyak asan. Tapnum ako ng awantan. Sapay lakuma tamaawatam. Nasayat mo, tasaan ka rin mo ita Sabado, Rachel. Ay, kwa. Amok ngamin nga umay ka ita. Iso asaan kamin arimwar ang nagpasyar iti anak ko. Kasta ka di? Mabali na rumor tayo. Kaduaan kayo iti anak mo. No, okay lagan ka. Saan, Enrico? Next time tulatan. Sige, no day tate ko nam. Uwan gayam, Rachel. Kaya't ko lang kumasalud-sudon kan ka. Ti anya? Kaya't ko lang amuin. Madamot lang namnamakan ka. Ngamin, aging gaita, jak pa'y amo, no danamnamak. Saan ka di pa'y nga umdas ti ipakpakitakan ka? Tapno marik na mga ay-ayatan ka man. Anyat kaya't masawan. Ay-ayatan ka, Rico. The last time around, agayatak manan. Ngamjak kayat ti agibat iti sao. Wano anyaman a promise, tapno laang agtalinaad ka kanya. Anyat kaya't masawan, Rachel? I mean, jak kayat ti agkari, nga ipangay ko amin nga ayat kan pamatagkan ka. Ngamin, saan asika ti number 1 a priority no bilang naan? Maawatan kayo timbagam. Maawatak ti kaya't masawan. Agyamanak no kastari ko. Kat sapay la ko man, ta irespetom ti anyaman nga imbagak. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, Rachel. Oh, si Kamat Gayam, kumusta? Ayos lang. Si Kangay, kumusta ka?
Damag ko nga gayan ayat kayo kanon ka ni Rico. Ah? Wan, pudno? Nasayaat no kasta. Tapno sardengan nakamatan ni Marvin aririribukan. Ah? Kaya't mo asawan. Saan ka apaborkan ko, na? Saan? Uray na singid kami nga gayam. Sa anak apabor, iti kinababaero na. Iso nga, hustulaan nga dan kaayan-ayat mo. Tapno sumardang matan, kan saanan amang namnama asublyampay. Wow! Nagmayat ti formam ita, Marvin. Una, ipurmaak man iti kastaunay ni Rachel. Barang agsubli ti panagayat na kanyak. Anya? Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaput ay ayatak ni Rachel. Numabalin la ko mga isubli ti napalabas. Inaramid kon. Ay, si kakit dimat Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo ka di nga amo nga agayan ayatan dari ko kan Rachel? Anya? Di nakman angawon iti kasta. Sa anak ang maangaw, no kasta ti saritaan. Ay na Marvin, saan ka nga ang angawan? Pudno ti ibagbagak. Kat no nasabat ko ni Rachel, idi na minsan nga aldaw. Dinamag ko no agayan ayat dan ka ni Rico. Kat wan, kuna namat. Anya? Iso asarda nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabirukan nan tinapudno alalaki para kan kuana. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ni Rico. Ay, maragsa ka na ka talaga para kan ka, friend. Agyaman ako na, friend. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo matangay? Kumusta tirik na ti adan na pudno akaayan-ayat na? Of course. Naragsak, friend. Iso na lang, tadala tayo ti panunot ko ti panagduwa-duwa. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ngamin maliklikan a panunutan. Nga ang mga no aramidan ng tumatikas iti naramid ni Marvin. Panagkunag. Tao mat ni Rico? I mean, amo na a panunutan ti pakasaktam. Wano, pakadaksam. Saan akas ka ni Marvin? Ay, diyak mo iti day a tao. Gapo, iti kinababaero na, ado ti mapasaktan na ababai, kat may sa kakadakwadan. Ha? Agtalag ka ka ni Rico. Ayatem kan ipatag mo. Ngam saan a 100% ha? Saan mo aliplipatan ti kanayon ko nga ibaga? Self-love ti kang runaan. At pa man ang patag nga ibagakan ka, Rachel. Ah? Anyo day pa? Planok nga kalay satan. No manugot ka, ha? Huh? Ang na ibagam, asan ka pa anak kasagan, ha? Maawatan ka. Urayak, ngaginggat agwan ka. Awan ti makagaputap no agkid-kid, Rico. Mariknak no kasano ti panagayat kan panangipatag mo kanyak. Saan lang asya? No di kat kang runaan ti anak ko. Awanin ti sa bulag pa'y kan ka. Iso ano day tati ko na? O manugot ha? Agyaman ako, nay. Nakaragrag sakak, itiday tangayin sungbat mo. Awan anyaman na. No adaman ti rumbang nga agyaman. Siyak day ta, Rico. Kastagayam ti plano yo, anak ko. Wala nang. Agkalay sa kaming kiniriko iti kabiitan ang panawan. Ay, nasaya at no kasta. Kamaudyanan na, nabiro ka mon ti lalaki anapudno amangayat kan ka. Wala nang. Kat pagyaman ako unay ti Diyos. Kaputa oray kas na unay ti pan nakapasakit ko iti kalabas. Di nak binaybayan. Napukawan akman itinamnama. Ngam na amiris ko ita. At ti Diyos kat saan ama nagbaybayan. Husto ka, anak ko. Uray ka sa nutipan nakapasakit mo iti napalabas at dalat tanamnama iti masakbayan.
Iso asapay la kuma. Taag talinaed, kan agnanayon tiragsak, itinagbaetan nyo kan ni Rico. Agyaman ako unay, nanang. Maragsakan ak matunay para kan ka, manang Rachel. Agyaman ako unay, ading ko. Kunak lakit din, subyam pa day a Marvin. Sika talaga. Namimpinsanan analipatak day jay, ading ko. Numabalin, jak kayatan alagipan pay. Si kakit dimot. Ang angawan kalaang mo't manang. Ngam congrats, ha? Siyak, di karagsakan akabsat ita. Tagkalay sa kayon ka ni Manong Rico. Agyaman ak, ading ko. Nakaragragsakak. Gaputan na saraka mo't at tinapod no alalaki. Amang ipatag, kan mangayat kan ka. Itiag na nayon. Marvin, Rachel, apay ngay may kapailangan. Anya tigagaram. pangasim. Agsarita ta kuma. Awanan tirumbang pay apagsaritaan ta. Pangaasim ta pumanaw kan. Pangasim. Saan pa'y analadaw? Tapno urnusan ta kumati amin. Awanan tirumbang nga urnusan ta pay. Naragsaka kun itibiyang ko ita. Kat no anyaman tinaglabas ta. Lipatan ta kuman. Ngam pagyamanak dagitipan nakapasakit nga impaay mo kanya. Gaputa dagita tinagbalin akarit kanya. Tapno agtali na enak anatib ka. Rachel. Iso alipatan na kuman, Marvin. Katapno naragsak ti panagbiag mo. Kantapno makamove on ka. Ayatamot nga umuna day tabagim kas iti inaramit ko. Manipod pinanawan na. Kitaan na kita. Naragsakak. Gaputan na sursurok nga ayatan nga umuna ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Self-love, Marvin. Self-love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay itaalawas, anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kinitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.